kublaya pi baro ki perlok ki bapak ya ka channel jonga pat ki baya kersian yang anak kapor syakapor te hakani ngawan ra syapi kumno bangan syet ya uni udo atli uni udi do atli ubatiet na yo ndala de pengkut ngasas dang ban syet te uni udo do atli ude kilo te nganga syai bang bahaban syet ya uni udo atli lada pinang ban syet ban ya kadok ka bang kadok atli. Dengan pengkutnya suai uni udo atli ngan fit ya kini kisnya hadinang tong saot dekat dengan pit no ya kini kisnya baik dah perlok baro kani kadok teli ka bangala de pengkut ngala pengkut kumtu ngala odrin dihang ni upian ni urun sun berusing so marin dihang ni pedia uni u jira nata dhania so men kendung batu la terpat dia ngai ta artli usasau bat motor te mentang astang ban syet no ngan ai syok umpniang sunuma baby macam ni pos nukong ai syua ujira bat uni udhonia yakini ngam don kam bangan grain dan bangan telian hadinang ko peti ngan ai no ulah terpan ngan king yakini sipang dalak ham sau bah uni jira bat udhonia te pek ulak kelarong meta de metangan ai no ya uni upian makin ya uni dengan sedikit syai uni upiat haduk banda sau bah hadina to dengan sakit ya urun sumber sia nga ai tang kendiat ya uji rapat dhaniaro tang baculok sma ibu malu malak itu dengan iswa kuntu hadu banda sau dia mentau uni upiat ula sau la kelas sau kuntu dia mentangan aino ya uni uni urun sumber usia dengan sedikit suasipang ya uni kenambakan semua ibi bah uni usin baronsun dengan aino ya uni usok menkendung hangnya kemudian dehamni ngan kek no dia kanek ulu thlong bangadung ya uli urusun ngan ai pun dia aku alat ni enak ni terpun ngan ai no ya usun rai hanya ngan ai no usah menken sampuli ngan namai sathan ngan ai ngan tep no sa ya uni udo atli kalau kapasitas baban pengkuy ini dok tri nama betul bah dengan king suah kuntu
Bat hang ni hingan ai no umlu. Dengan tap sosipang hadin to dengan sa tap di tikijur. Dia mentangan tap no iu so sau bat uni motor. Dengan i syakum tu kumba katukan ni i kumba la rengat bala jam kini kini so sau dengan sai untang kendiat hadin tu masa tap yo donya. Kani ka kasumi betang nang nia ka dot li bat na usok sau dengan ai no kendiat ma bakal don lupa ngan ai tang hentu kendiat tangkat ban i ya uni motor bat uni ka. Tekan ni kajen taruh kalalong haka bakadu ngan ai no stang ya uni udhania dengan bu untuk tang kumbah si minit hadin to maksa pendip no ka gas. Kublai ya pi baro ki perlok ki balaya ke ya ka channel jonga te kan ka jenta hang ni kala long ngai pia so tenat ya kan ka rukom set jonga te hang ni uso ngang bat u tung tam te lada pi so tenat ya kan ka video jonga soba sa like comment bat share nang tanam ta kitu ki perlok thamai soba kersan yang ada ka balai bat subscribe in tangkat ni ngan penkut no ka video in saya share pat pi ha ka wai pat ka video kublai shibun